Well, después de toda a ansiedade entre dia, toda gente está espera para a hora na onde que tem a wega de Holanda e Espanha que a tomar lugar à tarde. Aqui dentro está loucura, well, não se pode imaginar o que está passando em Fonang. Mas depois de a wega aqui, está inevitável para buscar a opinião de fanático de Holanda e Espanha. Correto. Well, nos colegas Altona Sali Ribacaia e a topa com algum fanático. ¿Cómo fue el juego para hoy? Bueno, empezamos la segunda, la primera parte, pero la segunda bastante malo. Bueno, este es España que conocemos nosotros. Tenemos que demostrarlo. No es como empieza, es como acaba. Es el primer partido. La otra vez perdimos el primer partido y luego ganamos el mundial. La señora no tiene pensar en cambiar color para nada. No, jamás. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Dat hadden we niet verwacht. De eerste helft dan denken, oh we gaan erheen. Dit gaat helemaal niet goed. En dan kijk je de tweede helft en de sfeer. Als die doelpunten vallen. We hebben helden in Nederland. Die heet Van Persie en die heet Robin. Waanzinnig, helemaal top. Wat verwacht je van de volgende wedstrijd voor Oranje? Ja, winnen natuurlijk. Maar ik verwacht eigenlijk nog een grotere sfeer dan nu. Het is de eerste wedstrijd, mensen kunnen inkomen. Maar de sfeer, dat zie je, dat voel je. Ik denk dat de volgende wedstrijd, daar gaat iedereen helemaal uit zijn dak. Want iedereen is zo blij, daar ben ik van overtuigd. Hoe vond je dat de wedstrijd vandaag gaat voor Oranje? Ja, ik heb ook een mooie dag dat we 2-0 zouden verliezen. En daarna? Ja, die penalty van Spanje. Vijf lachen. Geweldige goal van Persie. Daarna tweede helft, ja. Ongelooflijk. 5-1. Ja, waanzinnig. Holanda es un partido bon. La Holanda merece ganar 5-1, no merece. Ese es el gobierno. La gana bon, ya. Después de juega aquí, ¿tú tienes pensar en cambiar color de competición? No, la perde con corazón carnal. Y te quedas para ganar. Ik denk dat ze weer gaan winnen. Ik denk dat ze eerste worden in de pool. Ja, dat denk ik. Eerste. Nederland is de beste. U moet eigenlijk niet naar mij kijken, want ik ben ook van Oranje, maar ik heb geen andere kleur als uniform. Wat zou je eigenlijk aanraden aan het team van Spanje? Als er zoiets, wat er vandaag met ze is gebeurd, met Oranje, wat zou je eigenlijk aanraden aan hen? Ik zou ze aanraden om ook de kleur oranje te dragen. Igo en social media está pisando y me juega de Holanda contra España. Wow, esta Holanda ha avuto un tremendo legado, un momento no expect Holanda la fini, assim é duro para cabo de Espanha, que me dava da boa retrem, bom tática, bom passe, turcos, atrás também. Super en wegen erbij. Super. Hoop ik tot dit. Holanda para siguiente juego. No, Holanda definitely tak bij weer campeón. Ahora que nang ta más seguro na mes, ta bij weer campeón. Eu venho vai diferente com o Hopi na espera. Hopi na espera com Espanha a ganhar foi Holanda de uma maneira Hopi fácil, pero ao total agora o sport Hopi ganha. Porque o surpresa Hopi, não super de Hopi holandês também, segundo informação que tem for Holanda tá mais como 75% de holandês não tá querendo que team de Holanda lo passe para de dois ao seguinte ronda. Então, agora Mikisaki que não tá pensando não, sabe que Well, então entra duro, velho. Ei, mas nem me avisava, no? Time de 5 está dual em carnaval, mas está dual em mundial, tá meu hora aqui na Mauac. É costa com fiebre dale, velho. Não, tremendo. Você não dá a coluna de uniforme de Holanda para nós mostrar sustento, então você tremendo bem. A mim tá sempre Holanda, me nota tá muito, me não quero volta mesmo qualification, né, whatever. A mim me behind saco, Peter Kluivert, de assistent coach, Danny Blind. Basically, de Ajax serie bij tempo ku nada tá hunga e tempo me tá na Holanda, dus é tanto leuk para wak e ku na cambia sistema, so na comissão de contra futebol também, então ora vou cambiar algo. Espanha queda riba mesmo coisa, então na quer quizás ku Holanda lo vai mesmo. Pero o Vega já é de maneira coisa que tá revanche na aventura riba equipo de Espanha. Mas aqui comida coisa mais? Está incrível. É de dois tempos, algo como se baixa, agora vou wak
quem é uma mesa que está jogando. Correcto. Por exemplo, tu cos net, tu cos clapavo, é bom para mim, mas agora é caso que tempo tem rol, o talento também de lá, o conjunto também de lá. A gente contente com o Holanda ganas, quero um minutinho na gana de Dina. Aí, sobre papeando de deporte, lamentavelmente nós temos que mencionar que o Hitsi alagava na caia. Totalmente. Ayer sí, por ejemplo, viaje de mi vida, vamos a ver dormir la gana. Sobre na pera de verdade. Nós damos todo crédito nas Spurs, não é bom, pero e nós estamos jogando com chispa que estamos jogando para um final. Yeah. Se você não tinha, então agora de mês você não vai Não merece lutar essa. para bala. Não. Well, televidente na maneira você pode ir para nós está conversando arriba, lo qual que está deporte, mas aqui rápido para uma secção de deporte que é hambre de deporte, que também informamos com RBC, que torneio de golf da Divilens. Queda conosco, sou disse aqui, você vai essa tour lo qual que fuera de lo qual que passa que também bem mais hora. Lo que passa agora aí. Nós secção de deporte na caminho da queda conosco.